I sad bi poštovani gledalci objavili vest koju smo upravo primili. Naime, francuski predsjednik François Mitterrand odlučio ipak da prizna novu NDH državu. A ako je izveštaj sa HTV-a pripremljen, predlažem da ga vidimo. Ja ću ipak priznat Hrvatsku. U redu je. Priznaš je, ispostavi se ona nije dobra. Ne može se baš tu sve obećati. A šta sad? Pa nisam ja tu pa da mi napuštaš, u šumi se šuljaš u rovima, pa nije mi se smio drniš napuštat ni mrtav. Dosta više. Obaveze svi na branik stati. Onda ću vas priznati. Moram, ali to je uvjet. Uteći u kuću, pa nema tu toga. Nema toga. Tako se dom brani. Jel sad shvaćaš? Ovo su bili reči francuskog predsjednika. I to bi, poštovani gledalci, bilo sve u večerašnjem drugom dnevniku televizije Beograd. Hvala vam na pažnji i doviđenja.